Manipur ke thoida hindon ina khulab cultural heritage asina malemda lamdam asigi fida ma kan gamlak li akhoi culture asigi mapalna American singna state asigi loisinu ngamdang le irang asigi chaitheng nang le IDPs sigi dabak mateng pang blakli IDPs singi awaba si kokna na ba laiba asigi West Bengal da pokhibi housing American citizen on krabi Manipuri dancer RINKU Bhattacharya dasna Bishnupur district oinam da leba Thamal Mari college ta hang leba relief camp ta changjapam loduna leriba IDP singda mateng pangki magna Arizona State University ASU da tamliba American mahiro singda Manipuri jagoi takpi tamiduna Manipur da thokli irang asida yumpham oiba echoes of strife rhythms of resilience haiba production na puthoktuna utkibaga loinana production asidagi fanglakpa self madu IDP singda amuk mateng pangki bani ASU da dance की MFA candidate amadi cross cultural dance resource की choreographer in residence RINKU mamang sahi 2025 की जुलाई था द मणिपुर लागलम की रिलीफ कैंप द चंगजम फमलो द IDP सिंगा हकथेंगना उनदुना मखोई की अवाब सिंग ताखी लोइना USA दा हन खरब मतुंग द प्रोडक्शन असे पुथोकी बने हिरम असेगा मरी लेने रिंकु दासना प्रोडक्शन असे द मणिपुर की फजबा स्टेट असिना हाउसिंग मायुक नरिब इरांग असे वारी मणिपुर की नुपी सिंगी थौना लिंगजेल मयेक शेंग उतली लोइना मणिपुर खंगद्रिबा US मचा सिंग दसु प्रोडक्शन असे की मतेंगना मणिपुर मसक ताक वंगमले प्रोडक्शन असे की पाउजेल असे यामना मपांगल कनब ओइखिबना ऑडियंस सिंगना IDP सिंग angamba senfam sing donate taunarakibani hari relief camp ta leriba artist ama oiba yabagi magun chelaba angang singbo mai pakpa artist amamam ohenna naba mahakna semgatkani hari I am also a Manipuri dancer. I'm a ICCR impaneled artist, Indian Council of Cultural Relations, and I have taken up the job to promote Manipuri dance, Manipur culture. It is so vibrant, and I've used Manipur as a metaphor for what's happening around the world, whether it's Gaza, whether it's Israel. People are in war and in violence. For what? And we are just fighting endless trauma. And the message through this production was that dancers do not have any geographical boundaries. Artists do not have any geographical boundaries. Whenever there is a trauma, whenever there is so much of struggle, the artists will always come together towards spreading the message of peace, towards helping the humanity.